السلام علیکم دوستو مےٚ چھِ اُمید تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ چلو دوستو وۄنۍ کَرو أسۍ لایوَس منٛز کَتھ آز آیہِ أسۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ لایِو کَرو کَتھ تیٚلہِ السلام علیکُم ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِو خۄش پٲٹھۍ چھِو چلو کٔرِو گۄڈٕ جویِن گۄڈٕ کَرو أسۍ سٲلِم جویِن تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ مٔزیٖد چلو دوستو جلدی جلدی جڑ جاؤ لائیو میں جلدی جلدی جڑ جاؤ اور جو بھی دیکھے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا اور ویڈیو اس لائیو کو شیئر کرے گا چلو سب سے پہلے شبیر احمد رتھر السلام علیکم ٹھیک چھو حظ ٹھیک شکر الحمد للہ تُہۍ چھِو ٹھیک گرِ چھِو سٲری ٹھیک پتہٕ چھِ وَنان او پی گیمِنٛگ السلام علیکم سر وعلیکم السلام مشتاق کشمیٖر السلام علیکم وعلیکم السلام انشا جان دوستو جتنا ہو سکے یار لائیو کو شیئر کرنا اور لائک بھی ساتھ ساتھ کرنا اچھا مجھے بتائیے میری وائس آپ تک پہنچ رہی ہے تو کمنٹ میں یس لکھنا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا نئی وائس چل رہی ہے چلو شبیر احمد رٲتھر کتہِ حظ چھُو روزان أسۍ چھِ روزان پٹن انشا یوسف السلام علیکم ٹھیک ہو ہاں بس ٹھیک آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے مشتاق کشمیر یس چلو ٹھیک بس وائس گژھِ تۄہہِ تام واتٕنۍ محمد شفیع سلام فرام بارہمولہ وعلیکم السلام تُہۍ چھِو ٹھیک پٲٹھۍ شفیع صٲب تنویر پیر السلام علیکم وعلیکم السلام یہ باقی چھو ٹھیک تُہۍ چھِو سٲری شبیر احمد آواز صحیح آتی ہے چلو ٹھیک چھُ تنویر پیر السلام علیکم وعلیکم السلام انشا جان بھائی آپ کا ویڈیو بہت اچھے ہوتے ہیں گاڈ بلیس یو چلو شکریہ اقبال لون السلام علیکم وعلیکم السلام بس تُہۍ روٗزِو لایک روٗزِو سۭتۍ سۭتۍ کران یُس تہِ لایِو وٕچھان آسہِ سُہ کَرِ سۭتۍ سۭتۍ لایک او پی گیمنگ سر یو آر فرام کشمیر یس یس میں کشمیر سے ہوں یار اچھا بوز تہٕ بہٕ چھُس کٔشیٖرِ ہُنٛد وسیم آفیشیل کشمیر الرٹ اپڈیٹ گمنڈی ہے اچھا کس نے کہا ہے وہ گمنڈی نہیں وہ بہت اچھا ہے یار کشمیر الرٹ اپڈیٹ بہت اچھا ہے یار اقبال لون آپ کا نام عرفان نام ہے میرا عرفان احمد بیٚیہِ باقٕے چھُو ٹھیٖک سۭتۍ سۭتۍ لایک تہِ کٔرۍتو سۭتۍ سۭتۍ یہِ چھِ تھوڑا بہت یَتھ ژھٕنو مےٚ بیٚیہِ باقٕے چھُو ٹھیٖک پٲٹھۍ لایک کٔرِو سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ کٔرِو لایِو کٔرِو شِیر یوٗتاہ تۄہہِ تیوٗتاہ کٔرِو لایِو تُہۍ شِیر وسیٖم بھایی ژےٚ کِتھ کٔنۍ باسے کشمیٖری الرٹ اپڈیٹ چھِ گُمنڈی لایِو کا مطلب اقبال لون لایِو مطلب چھُ یِہوٚے کہِ چینل چھِ واریاہ رینکِنٛگ منٛز ڈاوُن گٔمٕژ تَمہِ موٗجوٗب چھُ مےٚ آوُس بہٕ لایِو تَوَے تَمے موٗجوٗب چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان یہِ لایِو کٔرِو شِیر کیٛازِ آز گژھن واریاہ جُڑٕنۍ لایِوَس منٛز أتی چھِ یِوان مَزٕ کَتھ کَرنَس تۄہہِ سۭتۍ پنٛنٮ۪ن سبسکرایبرن سۭتۍ چھُ یِوان الگٕے مَزٕ کَتھ کَرنَس
بے بوزنٲیِو بیٚیہِ چھُو ٹھیٖک سٲری بیٚیہِ ٲسۍزیو کران کٲم آز چھِ مےٚ تۄہہِ تانۍ اکھ میسیج اکھ واتناوٕنۍ مہربٲنی کٔرِتھ سٲلِم آسان چٮ۪وان کٲشِر پٲٹھۍ پاکوِتھ تریش پانی ہمیشہ ابال کر پیا کرو کیونکہ آج کل پانی میں تھوڑا انفیکشن ہے اسی لیے منا ولاگس بھائی ٹھیک ہو بھائی ٹھیک ہاں ٹھیک شکر الحمد للہ تو پانی ہمیشہ ابال کر پینا چاہیے آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا ہی ہوگا کہ کولگام میں جو آج واقعہ پیش آیا تھا 6 سال بچی کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے لیے سبھی لوگ دعا کرنا جو بھی دیکھتے ہیں جو بھی لائیو میں جڑے ہیں اس کے لیے دعا کرو سر آر یو میرڈ یس میں میرڈ ہوں یار انس بھائی بیٚیہِ باقی چھُو ٹھیٖک شکر الحمد للہ ویڈیو کٔرِو یہِ کٔرِو لایِو کٔرِو سۭتۍ سۭتۍ لایک بیٚیہِ کٔرِو شِیر بہٕ وٕچھِ نا کُس کَرِ شِیر مےٚ واتہِ نا تٔمۍ سُنٛد یہِ ساحل خان السلام علیکم وعلیکم السلام برو تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ بھائی ایڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے آئی ہے یار یار اس میں تھوڑا ابھی پرابلم چل رہی ہے یار اسی لیے منا ولاگس بھائی ایڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے یار ابھی نہیں ہوگا یہ ایڈ یہ ابھی تھوڑا بہت پرابلم ہے اس میں ایڈ نہیں ہوں گے شبیر احمد رتر رشی لالس کٔرِو دعا سُہ کُس ہنا گوٚو ساحل خان آپ کہاں ہوتے ہو آج کل یار آج کل میں سری نگر میں ہوں آج کل میں گھر میں نہیں ہوں سری نگر میں ہوں پکھایا ہاں اسہِ ہسا کھیوٚو بتہٕ تۄہہِ کھیوٚوا بتہٕ کِنہٕ میلیو سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو میٛٲنۍ کَتھ تھٲیِو یاد سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو لایک شیر لایک تہٕ شیر کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ نمبر اکھ لایِو یِنُک مقصد اوس میون یِہوٚے کہِ تھوڑا بہت چَنل رینٛک منٛز ڈاوُن گٔمٕژ اَمہِ موٗجوٗب آوُس بہٕ لایِو تہٕ دوٚیِم مقصد چھُ مےٚ یہِ مےٚ ٲس تۄہہِ تانۍ اکھ میسیج واتناوٕنۍ یُس تۄہہِ آسیو وٕچھمُتٕے ویٖڈیو مہربٲنی کٔرِتھ پانی جو ہے ہمیشہ ابال کر پیا کرو کیونکہ آج کل پانی میں تھوڑا انفیکشن ہے منا ولاگس ہے کوٚت ژھنان گوکھ زنان چھُکھا مےٚ کِنہٕ نہ آرام سان زنان یار کیٛاہ چھِ وَنان السلام علیکُم بھائی ٹھیک ہو وعلیکم السلام تہٕ بوزنٲیِو تُہۍ چھِو ٹھیٖک گَرِ چھِو سٲری ٹھیٖک شبیر احمد رٲتھر رشی لالس چھُ یہِ کیٛاہ وَنان چھِ یہِ رشی لالس چھُ ذہن گوٚمُت خراب سُہ کُس ہنا گوٚو شبیٖر صٲب لایِو کٔرِو سۭتۍ سۭتۍ لایک بیٚیہِ کٔرِو شِیر منا ولاگس نارا ہو کَتہِ انس کشمیر الرٹ کو گھمنڈی کس نے بولا وہ میرا سب سے پیارا بھائی ہے کسی نے بولا تھا یار اس کو اسی لیے میں نے کہا وہ گھمنڈی نہیں ہے وہ اچھا بھائی ہے بھائی کشمیر میں بھی بولو اچھا ٹھیک چھُ بہٕ وَنہٕ کٲشِر پٲٹھی ؤنِو تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنُن تُہۍ چھِوا وَنان لایوَس منٛز ؤنِو وٕنکٮ۪نَس کٲشِر پٲٹھۍ کِنہٕ ویٖڈیو ٲسِو بَناوان کٲشِر پٲٹھۍ
internet system ak second horizon. Şeri makarzade. Ecco, sto cercando şeri. ویڈیو کشمیری بنا بھائی. چلو ٹھیک ہے عش کے بناؤ وہ کوشر کوئی بھی شوق ہے. او پی گیمنگ بائے 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 بائے. شبیر احمد راتھر. اچھا رشیلال مستان. بائیس بھائی صاحب یہ بولو کہ انڈونیشیا ایک آدمی گیا وہ وہاں شادی کرے گا وہ ٹھیک ہے کیا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے ابھی وہ بہت اچھا ہے. وہ شادی کر کے ہی وہاں سے آئے گا. جب وہ یہاں سے گیا اسے ملنے کے لیے تو شادی کر کے وہاں سے لوٹے گا واپس. درواز کیوں بند؟ السلام علیکم برو آپ کا ویڈیو دیکھتا ہوں میں. چلو ٹھیک شکریہ. گلشن بانو گلشن بانو ساری نولاگس یہ ایڈریس بائی کا کہاں رہا یہ بائی کا ایڈریس کہاں رہ گیا منا بھائی. مدار کھانا کھایا کیا؟ ہاں بت کھیو کھیو بت بیٚیہِ باقی شبیر صٲب حضر الہی. ہاں بھائی اس سوال کا میں نے جواب آپ کو دیا ہے. وہ شادی کر کے لوٹے گا انڈونیشیا. واہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ اس نے دیکھ سوشل میڈیا پہ اس نے کیا کیا ہے اور پھر وہ کشمیر سے کہاں گیا ہے ملنے کے لیے. وائرل ویڈیو فیک سبسکرائب کہاں سے لایا ہے. اتنا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے آپ کا. ارے یار میں نے فیک سبسکرائب کہاں سے لایا. یہ فیک سبسکرائبر نہیں یہ ریئل سبسکرائبر ہے. شبیر احمد ڈار نماز چھو آز پران آز نماز. ایک سبسکرائبر کہاں سے لایا ہے اتنا پیسہ. بھائی یم چھنہ فیک سبسکرائبر کینہ یم چھ سبسکرائبر ریل. وونکھ ژٕ کیازِ چھِنہٕ جُڑان تہٕ وِوٕز کیازِ چھِنہٕ یِوان یار مےٚ ٲس چینلہِ پٮ۪ٹھ سٹرایک تمہِ موٗجوٗب اوسُس بہٕ 7 دۄہَن پٮ۪ٹھ چھُٹی. سردی بعد گوٚو پَتہٕ چینلہِ رینکٕے ڈاوُن تَتہِ پٮ۪ٹھ آوُس بہٕ 1-2 لَٹہِ لایِو. بہٕ چھُس اَمہِ موٗجوٗب لایِو یِوان کہِ تھوڑا بہت گژھِ اَتھ رینک بیٚیہِ واپس. تمہِ موٗجوٗب ژٕ چھُکھ نا پانہٕ ویٖڈیو وٕچھان یار وِوٕز کَتہِ چھِ یِوان. آز چھِنہٕ وِوزٕے کُنہِ یِوان. 3 ساس 4 ساس وِوٕز چھِ یِوان. تنویر پیر کیا چھِ وَنان. فیضل بھائی نیکسٹ ایئر میں بھی جاؤں گا انڈونیشیا گرل فرینڈ کو لانے انشاء اللہ. اچھا آپ جاؤ گے تنویر. ہاں جاؤ یار. وائرل ویڈیو ہم کو بولو مت فیک سبسکرائبر کیسے کرتے ہیں ویب سائٹ سے بتاؤ جلدی جلدی. اور نہیں یار یہ میرے فیک سبسکرائبر نہیں ہے یار. ہمیشہ انسان تُہۍ چھِو وَنان مےٚ ژےٚ چھی فیک سبسکرایبر یار وٕچھ مےٚ کیٛاہ کوٚر. گۄڈنِچ چَنل ٲس مےٚ تَتھ دِژٕکھ مےٚ سٹرایک. تَتھ تہِ اوس مےٚ یِہوٚے ناو تھوٚومُت یُتھُے تَتھ سٹرایک آے تہٕ پَتہٕ گٔے کٲم سُہ چَنلٕے گٔے اَنٛد ہٮ۪تھ بنٛد ٹٔرمِنیٹ. یوٗٹیوٗب طرفہٕ گٔے سۄ ٹٔرمِنیٹ. پَتہٕ بَنٲو مےٚ یہِ چَنل نٔو تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ اَمہِ موٗجوٗب جلدی گرٛو کیٛازِ پَتہٕ چھِ ییٚلہِ گۄڈٕ اِنسان چھِنہ کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ لگان پَتہٕ چھِ کَران سُہ پَتہٕ چھِ تمیُک علم روزان پنٛنہِ جایہِ تہٕ پَتہٕ چھِ سُہ جلدی جلدی کَران یہِ کیٛاہ چھِ وَنان. اچھا او پی گیمنگ برو آپ ادر کنٹری کیوں نہیں جاتا. برو آپ ادر کنٹری کیوں نہیں جاتا. فیض الہی بھائی انڈونیشیا میں مسلم نہیں ہیں. وہ وہاں شادی کرے گا پھر وہ ہمارے اسلام میں جائز ہے نہیں ہے. انڈونیشیا میں مسلم نہیں ہے. آپ شبیر احمد راتھر آپ کا ویڈیو میں دیکھتا ہوں. چلو ٹھیک ہے دیکھتے رہنا. تنویر پیر انشاء اللہ انشاء اللہ.
سا لایک کٔرۍ تو گۄڈٕ جلدی لایک چھُنہٕ تُہۍ کرانٕے یُس تہِ لایو وٕچھِ سُہ کَرِ لایک مہربٲنی کٔرِتھ بیٚیہِ کٔرۍ تو شِیر یار بھائی انڈونیشیا اس نے غلط راستہ چن لیا تو ہم کیا کریں گے اس میں یار اللہ تعالیٰ اسے بھی صحیح راہ نہیں دکھائے اور ہمیں بھی صحیح راہ دکھائے محمد شفیع لائک کیا چلو ٹھیک ہے شکریہ محمد شفیع بھائی شاید آپ ہندوارہ سے ہو آپ میرے لائیو میں آتے ہو ہندوارہ یا کپوارہ شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے بہت باتیں کی تھی لائیو میں وٹان چھو کشن یِوان کیٛازِ شبیر صٲب وَن سا کیٛازِ شیئر فیس بک پر کریں گے چلو ٹھیک ہے یار جہاں آپ کرو گے مگر شیئر کرو میری چینل واپس آنا چاہیے یار میری چینل کو نظر لگ گئی ہے کسی کی شاید اسی لیے میں لائیو آتا ہوں نا نتہٕ ٲس نہٕ مےٚ پریشٲنی کانٛہہ یار مےٚ کَریٛاو سُہ تٔمِس تۄہہِ آسیو سُہ ویٖڈیو وٕچھمُت یُس سُہ لٔڑکی اَکھ ٲس سُہ بیٛاکھ اوس لٔڑکہٕ تٔمِس اوس سُہ لٔڑکہٕ اوس تٔمِس لٔڑکی لایان تٔتھی پٮ۪ٹھ آیہِ پَتہٕ اَتھ سٕٹرایک تَمہِ موٗجوٗب ہیوٚکُس نہٕ بہٕ پَتہٕ 7 دۄہَن کٔرِتھ ویٖڈیو اَپلوڈ کِہیٖنۍ اسلام پر محنت کرو یار اسلام پر بھی ہم محنت کرتے ہیں ہم تو آل راؤنڈر ہے بھائی صاحب آپ کہاں سے ہو بھائی میں پٹن سے ہوں او پی گیمنگ 99% مسلم ان انڈونیشیا یس یو آر رائٹ یار انڈونیشیا میں بہت مسلم ہے یار یہ شبیر احمد راتھر پاگل کیوں یار اس کو پاگل کیوں کہتے ہو عاشق ڈار عاشق حسین ڈار آپ کہاں سے ہو یار میں پٹن سے ہوں عاشق بھائی تنویر پیر کشمیر ہاں کشمیر ہی کشمیر بہٕ چھُس پٹنہٕ روزان پٹنم ٲسِو تُہۍ زانٲنی بیٚیہِ بوزنٲیِو تُہۍ باقٕے مےٚ چھُنہٕ سمجھی تران میٲنۍ سبسکرایبر کوٚت چھِ گٔمٕتۍ تَوے چھِ مےٚ یہِ وَنان ژےٚ چھُے فیک سبسکرایبر مےٚ نا تَمیُک ریٖزن کیٛاہ چھُ یار تَمیُک ریٖزنا چھُ یِہوٚے مےٚ اوس یہِ چلان سٹرایک چنلہِ برو آپ کا نام کیا ہے بھائی مےٚ چھُ ناو عرفان تُہۍ کَتہِ چھِو روزان عاشق ڈار عاشق حسین ڈار الحمدللہ سب ٹھیک چلو ٹھیک شکر اللہ تعالیٰ تھٲیِن ہر کٲنٛسہِ ٹھیک شبیر احمد ڈار اللہ آپ کو ہدایت کرے آمین تۄہہِ تہِ کٔرۍتو مےٚ ہدایت بیٚیہِ باقٕے بوزنٲیِو نِرگُنٛڈ پٹن اچھا نِرگُنٛڈ منول آگس ہاے ہدایت ہاے ہدایت مُنّا بھاے ہدایتا گژھِ کَرُن اللہ تعالیٰ ہر کٲنٛسہِ تِہنٛدِ پَتہٕ گژھِ مےٚ تہِ کَرُن یار سب ہدایت کے محتاج ہے یار مِس یوٗ آل ہے یار بہٕ آسہٕ ژٕ پانہٕ مِس کران تَوے چھُسَے بہٕ ژےٚ کران یتھ اِنسٹاہَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ واپس یِمے میسیج آز چھُکھ سکھ ریٖل کھلان اِنسٹاہَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ باقٕے بوزنٲیِو گرِ چھِو سٲری ٹھیٖک
دعا. چلو شکر. محمد شفیع آپ مجھے بہت پسند ہو, اللہ آپ کو کامیابی دے, آمین. شکریہ محمد شفیع صاحب. تُہۍ ما چھُس تُہۍ ما چھِو تِمَے اَمہِ برٛونٛہہ اوسُس بہٕ کران تۄہہِ سۭتۍ واریاہَس کالَس اوسُس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کران لایوَس منٛز. شاید وَنیو تۄہہِ بہٕ چھُس روزان ہنٛدوار کِنہٕ بہٕ چھُس روزان کۄپوارِ, مگر مےٚ چھُنہٕ وارٕ یاد کینٛہہ کیٛازِ تَنہٕ تہِ گوٚو واریاہ کال, آز کم از کم 3-4 رٮ۪تھ. ڈِیر سون آفِشَل بوے چھو ٹھیٖک, بس شُکُر الحمدُاللہ. ژٕ بوزناو تُہۍ چھُکھا ٹھیٖک؟ کرو یار لایِو کٔرۍتو شِیر, لایِو کٔرِو شِیر, لایِو کٔرِو شِیر, بیٚیہِ کٔرِو لایک. وۄنۍ تو چَنَل پَنٕنۍ واپس بیٚیہِ رینٛکِنٛگ منٛز. تُہۍ چھِو پانہٕ تہِ وٕچھان آز کۭتیٛاہ وِوٕز لو یِوان. آج گٔے 5-7 دۄہ کم از کم چینل رینک ڈاؤن. اتنی ٹینشن ہوتی ہے جب رینک ڈاؤن ہوتی ہے, کیا کریں گے یار. رینک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے چینل پہ. عمران اچھا عمران بھائی ٹھیک پٲٹھۍ چھُو؟ یاد چھُ, اَسے یاد چھِ یار, ژےٚ اوسُے تھوٚمُت پوسٹ کھٲلِتھ. عاشق ڈار, عاشق حسین ڈار, کیا کھانا کھایا؟ ہاں بھائی میں نے کھانا کھایا. تۄہہِ کھیوٚوُ پتہٕ؟ یار میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں مگر ایڈ ہی نہیں ہو رہا ہے, اس میں تھوڑا پرابلم ہے. ییٚلہِ بہٕ بیٚکہِ ساتہٕ یِمہٕ نا بہٕ لایِو تَمہِ ساتہٕ یِمہٕ بہٕ ہُپٲرۍ سٹریٖم یاڈَس منٛز, تَتہِ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ گژھان. مگر یَتھ آیہِ نا یہِ نٔو اَپڈیٹ, مگر یَتھ چھِنہٕ ایڈٕے گژھان. یَتھ چھِ خبر کیٛاہ پرٛابلِم, یَتھ چھِ مےٚ تھوٚومُت بِذٲتی سٮ۪ٹِنٛگ کَرنَے, کہِ بہٕ چھُس ہٮ۪وان ایڈ کَرُن, اَتہِ چھِ گژھان یہِ رِموٗ واپس. عادِل رٲتھٕر کیٛاہ چھُو کران؟ ییٚکیٛاہ بس بِہِتھ کران پنٛنٮ۪ن سبسکرائبرن سۭتۍ کَتھ. اوپی گیمنگ چینل 1 سبسکرائب سے اسٹارٹ ہوتا ہے, محنت کرو برو, آپ جلدی 1K. کہاں گیا یہ یار, کیا چھو کران عادل آشا؟ آفیشل بھائی مجھے ایڈ کرو, اوسُکھ نا ژٕ وَنان ژےٚ چھِ پَیی ژٕ اوسُے پوسٹ کھولمُت, ژٕ ما چھُکھ پَنٕنۍ چینل, ژٕ ما چھُکھ پَنٕنۍ چینلٕے ژھٕنان کٕنِتھ. بگ فرینڈ گو آکاش گلزار, چلو شکریہ آکاش بھائی. لایِو کٔرۍتو شِیر, کٔرۍتو وۄنۍ شِیر, پَتہٕ کیٛاہ گژھیو تۄہہِ یار شِیر کَرنَس. تنویٖر پیٖر باے باے باے. نہیں اَدٕ پھر یار ژےٚ کیٛازِ اوسُے تیٚلہِ پوسٹ کھوٗلمُت سیل سیل چینلَن چھو سیل. وائرل ویڈیو چینل سیل کرنی ہے کسی کو, لینا تو جلدی بولو, سستے دام مل جائے گی. اچھا تیٚلے اوسُے ژےٚ نیرُن ہُتھ کٔنۍ سیل 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 چنلہِ سیل. آز چھُو گٔمٕتۍ ختم ختم کھیل یار, کیٛاہ ختم گٔمٕتۍ پریشٲنی سۭتۍ یار. آز یِمَے 7 دۄہ درٛاے مےٚ, ژٕ چھُکھ نا وٕچھان میٛٲنۍ حالات آز. مےٚ گٔے چَنلہِ رینکٕے ڈاوُن یار, پریشٲنی گٔے تَوَے. چھُکھ نا وٕچھان یار 35-36 ساس سبسکرایبر, کَتہِ چھی وِوٕز کَتہِ چھی, لایوَس منٛز کَتہِ چھی شیٚنگِتھ. سٹرایک آیہِ اوترٕ یار, کیٛاہ کَرو, سٹرایک چھِ اَنان کمبرٕے پھٔٹرٲیِتھ یِمن چنلن. بیٚیہِ باقٕے بوزنٲیِو, گرِ چھِو سٲری ٹھیٖکھٕے؟ وائرل
वीडियो मैं बसान सह बाबा चलन हूँ कर बेनिफिट स्पेशल ऑफर्स आपके चैनल पर मोनेटाइज $30 कंप्लीट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यूज चैनल के अंदर उस चैनल के अंदर वायरल वीडियो चैनल है आपके कुछ ना गोया आपके कर सकते हो जल्दी किए चेक और बताइए कितने बजे हाय खुदाया सेल 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 सड़क पे खाली डोडस क्या डोडा टाइप सेल कनान क्या डोडस हतस आदिल रथर लाल चौक मस्तान यार आदिल भाई आप है कौन यार आप ये बोलते क्या हो मुझे समझ में नहीं आता है आपकी बात आप क्या कहते आदिल रथर आप कहाँ से हो यार पहले मैं वन गोट क्या चुप रोजान पता है मैं समझ क्या वन क्या सनागारत घर में सब ठीक है ब्रो हाँ भाई ठीक है आकाश गुलजार आदिल रथर बडगाम अच्छा वायरल वीडियो क्या वना भी 1 करोड़ व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं उस चैनल पर से कितने में करो ये बोलो जल्दी 30% आपको अच्छा आपको चैनल पेज नहीं है युस तो लाइव वुचान अगर तमिस चैनल आन ये क्या बोय वायरल वीडियो थोमुत लिखित ये पन्ने आईडी यमिस चैनल आन करू अमिस सत कत जल्दी जल्दी करू सा जल्दी सुधा एड गेस्ट्स एक सेकंड रुक जाओ यार आकाश गुलजार वो आप कहाँ रहते हो भाई बचरोजा पटन वायरल वीडियो रेट बहुत कम है 14,000 में षोदहन सासन कनाना पन चैनल चलो ठीक कन सा कर सा ऐश ओके ब्रो थैंक्स गुलजार भाई प्रोग्रेस मोबाइल सिस्टम हेलो आप अभी तक चालू हो मिस्टर यूट्यूबर चुप कर भाई रुक एक सेकंड नो शुक्रिया ओपी गेमिंग चैनल प्रमोट करो 100K जल्दी करो ब्रो तो सही ओपी गेमिंग करूँ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब यम तु वुचान तम कर तुरंत सब्सक्राइबर ये ऑनलाइन सब्सक्राइब करो चैनल जल्दी जल्दी अमिश हाथ के करूँ कंप्लीट चलाना की कश्मीर भाई मैं लाइव में हूँ अभी यार बात अगर करनी है तो सीधे लाइव पे आ जाओ बात करते हैं वायरल वीडियो क्या बनानी चैनल चलाने के लिए दिमाग
बाकी बहुत कुछ और बनता है हमारे दोस्त. हाँ भाई, मुझे मालूम है क्या क्या होता है चैनल चलाते चलाते, ये मुझसे मत पूछो. आदिल रथर से लाल के दुआ. आदिल भाई क्या हो गया आप तुमको? मजाक की भी हद होती है यार, आप तो हद से बाहर ही निकलते हो. Okuruz. Mulai dari okur. Aci padiwan ya. Aci padiwan Nasir. Nasir mai family. Hi. Wait करो, wait करो. Nasir भाई ठीक. सेलिंग वाला चैनल पे कितना सब्सक्राइबर? सेलिंग वाला चैनल पे कितना सब्सक्राइबर? ठीक, बाकी सब ठीक. Nara food, you're waiting was. चलो असल गई. मोहम्मद शफीक, बच्चों को दिखाओ जरा. अरे यार मैंने इससे पहले भी दिखाया था पिछले लाइव में, तो फिर उसको येलो डॉलर आया. मोहम्मद शफीक. What? I wish you want a baby. Leori. I wish you want a baby. Woi, sana मोहम्मद शफीक भाई. ये मेरा बेबी. Assalamualaikum. Assalamualaikum kai? Athabun. Assalamualaikum. ठीक बच्चू. ठीक बच्चों. क्या चुकायान? क्या चुकाया? दुआ में अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आदिल ब्रदर आप देखो. क्या देखो यार? शुक्र अहमद अब ब्रदर. की सब्सक्राइब करो. अल्लाह पर भरोसा रखो. चलो खुदा से पेट से भरोसा. दिल ब्रदर हो. हेलो. हायो. बस मोहम्मद शफी साहब. वालेकुम सलाम. ठीक, आप ठीक हो? कैसे हो? दमची वालेकुम सलाम. ठीक पट चुका के असल पट चुका क्या चुका यार? अच्छा बोल. दबुज असल पट. अच्छा बोल. दुआ आप कहाँ से हो? अच्छा बोल. दुआ मैं पटन से हूँ. ठीक. हेलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. भाई मुझे आपसे मिलना है. आपका 100 सब्सक्राइब हुआ. चलो ठीक है मिलो, कोई बात नहीं. यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ये शेयर भी जरूर करो ना यार. आपका नाम क्या है? इरफान नाम है मेरा. जी आप कहाँ से हो? खाना खाया? हाँ भाई खाना खाया मैंने. आदिल अल्लाह और भरोसा रखो. अल्लाह पे भरोसा रखो यार, वही लिखो यार. अल्लाह और भरोसा रखो. भी बोझ नहीं हो. हो लाइट गई यार. पावर प्रॉब्लम कभी नहीं गई है हमारे कश्मीर में. आदिल सॉरी. Why? छोटू का नाम क्या है? इनायत जान. इनायत जान नाम है इसका.
ہم لوگ کہتے ہیں عنایت بیبی. آپ کا نام کیا ہے؟ Aspetta, عادل aspetta رفیق. io. ارے یار میرا نام ہے عرفان. نام ہے میرا عرفان. Ok, ok. بیٚیہِ بوزنٲیِو کینٛہہ خاص. مہربٲنی کٔرِتھ دعا. اوکے اوکے چلو اور بولو. بس شُکر خۄداے سُنٛد. تُہۍ بوزنٲیِو تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ اَیّا لایِو کٔرِو سۭتۍ سۭتۍ لایک بیٚیہِ کٔرِو شِیر تہٕ آسیہ نذیر سوری میں نے آپ کا نام بولا نہیں. آپ کی بیبی کا نام اچھا اس کا نام ہے عنایت جان. عنایت جان اور عنایت بیبی ہم کہتے ہیں اس کو. آپ کی بیبی کا نام کیا ہے؟ عنایت جان. او پی گیمنگ. میری طرف سے بھی سوری. بیبی کہاں گئی؟ وہ ابھی ادھر ہی ہے میرے سامنے بس بیٹھی ہے. اس کو معلوم ہے ابھی یہ لائیو چل رہا ہے اس لیے چپ کر کے بیٹھی ہے. کٔرۍتو وۄنۍ لایک. پَتہٕ کیوں گژھیو تۄہہِ لایک کرنہٕ سۭتۍ بیٚیہِ کٔرۍتو شِیر. کھانا کھایا؟ ہاں میں نے کھانا کھایا. دیکھو بہٕ چھُم پانہٕ تیٖر. آپ آشا ٹیسٹی یمی. اوکے I love you. Hello, hello. ہیو ہیو السلام علیکم. السلام علیکم. Assalamualaikum. ٹھیک پٲٹھۍ چھِوا؟ بہٕ چھُس کُٹی. Seperti بہٕ دِمو أڑہَن تۄہہِ تہِ. ada Heartbeat. heart bucket. بس کھیٚیِو. Kiyo. تُہۍ تہِ کھیٚیِو بہٕ تہِ کھٮ۪مہٕ. Tutti kiyo bitkem. کٔم سُنٛد میسیج؟ Message. اَدٕ کیٛاہ. Escolha. Uma buceia. Que é isso? Hospital? Oh, sorry.
پیپوز نے دے بیٹو سب کرتی یار اس ماما بوسے یکتا 25 26 Bakut. Mama bana yadı pirinç. Kız sen ne yapama biskut. کیا کر رہے ہو بس یہ کیا بہ نظر دِوان موبائلس یت گوٚمُت کیٛاہتانۍ یِم ٲسۍ وَنان ایڈ أسۍ کَرو ایڈ مگر اَتھ چھُنہٕ ایڈ گژھان کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ مےٚ سَمجھی تران یَتھ کُس دٔلیٖلا چھِ گٔمٕژ یِمو وَنیٛاکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ 5 ایڈ گژھو أسۍ مگر یَتھ چھُنہٕ سَمجھ یَتھ دِمہٕ بہٕ پَتہٕ نظر اِنشاء اللہ گژھِ ٹھیٖک پَتہٕ یُس تہِ ایڈ آسہِ گژھُن سُہ ہیٚکہِ آرام سان گٔژھِتھ بیٚیہِ باقٕے چھِو ٹھیٖک سٲری چینل کٔرۍزیٚو وۄنۍ سۭتۍ سۭتۍ سبسکرایب یُس تہِ نوٚو لایوَس منٛز جُڑِ سُہ کَرِ چینل سۭتۍ سۭتۍ سبسکرایب اور بیٚیہِ کٔرۍ لایو شِیر لایو روٗزِو شِیر کران لایو روٗزِو سۭتۍ سۭتۍ شِیر کران لایو روٗزِو سۭتۍ سۭتۍ شِیر گھر میں سب ٹھیک ہو ہاں بھائی میں سب ٹھیک شکر الحمد للہ تُہۍ بوزنٲیِو تُہۍ چھِو ٹھیک سٲری ہاں بیبی یہ لو چاکلیٹ کٹ کٹ چاکلیٹ یہ ونان کٹ کٹ چاکلیٹ کھس یہ ونان کٹ کٹ چاکلیٹ آ گوج پٹی کھا گوڈ پٹا گوڈ پٹا گوڈ پٹی ونان گوڈ پٹا تپسی سونما کھنڈ بلاے تو مت Mama, you can't do it. Mama, you're going to start on me. Mama, you're going to start on me. You're going Walk with me. Hi all. Hi. Maggie, hi all. ناو کیٛاہ چھُ کٔمِس شبیر صٲب کٔمِس ناو کیٛاہ چھُ Mama. واک وِد نہیں اس کو کیا ہو گیا رے چلو کہاں سے ہو آپ برو بھائی میں پٹن سے ہوں تو سردی کتنی ہے یہاں سردی نہیں ہے یہاں بہت کم سردی ہے دیکھتا ہوں نا میں یہاں پھیرن بھی نہیں پہنتا ہوں یہاں بہت سردی کم ہے
Nicht Pferde. Where are you from? यार मैं पटन से बोल रहा हूँ, पटन से हूँ यार, पटन में रहता हूँ. तो कचू रोजा No. फिरदौस 7 8 7 8 6. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पीरज़दा इनायत. आप ठीक हो अंकल? अच्छा, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. पीरज़दा इनायत, आप कहाँ से हो? सोबी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नवलागस शोंगु क्या वनी शोंगु वंच सोल शोंगनस. फिरदौस अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, आप ठीक हो? बहुत आपके प्रोग्राम पसंद है. चलो शुक्रिया भाई. आप कहाँ से हो? फिरदौस भाई आप कहाँ से हो? सोबी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप ठीक हो? लाइक को साथ साथ यार लाइक भी करना है और शेयर भी करो यार. और बोलो. बस शुक्र खुदा से. तेरी बोझ क्या आज में तो बोझन. टोपी उतार कर वाली कैप पहन लो जरा. हैंडसम ब्रो. अच्छा, अरे यार हमको क्या हैंडसम के साथ. खाना खाया? हाँ भाई मैंने खाना खाया. ये कौन है? ये मेरी छोटी बच्ची है. मुन्नौलाग से इनायत ठीक. हाँ इनायत ठीक. क्या वट करा इनायत जो वनकनस वट करा. बाकी बोझ बाकी ठीक. ओहो नाइस. शुक्रिया. नाइस, वेरी नाइस. शुक्रिया. वानी बिश. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ठीक हो छुआ? सोबी. बस 10 मिनट रुक सनिस लाइवस. 1 घंटे को अभी 10 मिनट बाकी है. तो निशासा में मैं पे लाइव करूं एंड. ये बॉय है या गर्ल? नहीं ये बॉय नहीं गर्ल है. दिखने में बॉय लगता है. अरे भी अस्सलाम वालेकुम ब्रो. ठीक हो? घर में सब ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ. घर में सब ठीक है शुक्र अल्लाह का. आप सुनाओ आप ठीक हो? घर में सभी ठीक है? लाइव कब एंड होगा? लाइव होगा बस अभी 10 मिनट के बाद एंड. 1 घंटा तो बराबर हो जाएगा. मतलब कि 9 बजे 25-26 मिनट. हाँ 9 बजे 26 मिनट एंड होगा. शबीर अहमद सदर. अल्लाह आपकी बेटी को हमेशा सलामत रखे. आमीन. शुक्रिया यार. नाम क्या है इसका? इसका नाम है इनायत जान. और ये मेरी इनायत बेबी है. प्यारी प्यारी इनायत बेबी. अल्हम्दुलिल्लाह. चलो शुक्र खुदा सुन. हैंडसम ब्रो. हुड वाली कैप पहनो ना.
تو یہ والی اتارتے. چلو ٹھیک ہے کل میں پہنوں گا وہ. ایکچولی میری کیپس جو ہے وہ مجھے گھر میں ہی رہ گئے ہیں اس لیے میں یہی پہنتا ہوں. ماما میں دودھ کمر کو بتاتا کیا ہے نہ میں میاؤ. اینڈ والی اینڈ والے سما جائے گا تیری ساری کی مگر. کھانا کھایا برو. ہاں میں نے کھایا. آپ سناؤ آپ نے کھانا کھایا. اب اسکول اب اسکول بنو اب اور بولو. اچھا اور بولو کیا آپ ہی سناؤ کچھ خاص. یہ پیو ست یہ پیو ست. آپ کہاں سے ہو برو. میں پٹن سے ہوں. آپ کہاں سے ہو. ساتھ میں بتاؤ نا کہاں کہاں سے ہو آپ لوگ. پھر مجھے بھی پتہ چل جائے گا میرے سبسکرائبرز جو ہے وہ کہاں سے رہتے ہیں. یہ اپنا بھی بولا کرو ہم کہاں رہتے ہیں. فرام بڈگام برو. اچھا چلو ٹھیک ہے. بس ایسے ہی جو بھی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے سبسکرائبرز کہاں سے ہیں تو بہت خوشی ملتی ہے یار. محمد کی چمکتی I'm from کپوارہ برو. اچھا کپوارہ میں کس جگہ. آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں ہر دن. چلو شکریہ. بس اتنا ہی ہوتا ہے. چلو شکریہ شکریہ. اچھا آپ کھانا کھائے. آپ ٹھیک ہو. ہاں بھائی میں نے کھانا کھایا. آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو. پراپر کپوارہ. اچھا چلو ٹھیک ہے. میرا سوید. I'm from Anantnag. I just want to say you one thing bro. You response like one of my trip bro. آپ ٹھیک ہو. ہاں میں ٹھیک ہوں بس شکر اللہ کا. ارے یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں ان پڑھ ہوں. میں نے بس 2 جماعت پڑھی ہے یار. آپ مجھے انگریزی میں کومنٹ لکھتے ہو یار. مجھے تو انگریزی نہیں آتی ہے نہ مجھے کچھ آتا ہے. بس میں نے بس 2 ہی کلاس پڑھا ہے. فرسٹ اور سیکنڈ. اور آپ ٹھیک ہو. ہاں بھائی ٹھیک ہو. عمر ایس کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مست ملنگ مست ملنگ مست ملنگ. ہائی برو. گاڈ بلیس یو. شکریہ برو. عمر ایس کے. ٹھیک ہو برو. ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں. آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو. مجھے
लगता है आप लोग लेट खाना खाते हो. आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं लाइव कब आऊं, कौन सा टाइम सही है, किस टाइम आप फ्री होते हो, उस टाइम में लाइव आ जाऊंगा. अल्लाह ब्लेस यू. भाई अभी बस 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट के बाद लाइव एंड होगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एडवांस ही कहता हूँ. सुमैया जावेद, कैन आई नो योर नेम इफ यू डोंट माइंड. अरे यार मेरा नाम है इरफान. इरफान नाम है मेरा, मैं पट्टन में रहता हूँ. यू आर सैड. नहीं यार मैं सैड नहीं हूँ, खुश हूँ मैं. बस थोड़ी बहुत टेंशन है मुझे. मेरी चैनल की रैंक बहुत डाउन हो गई है. स्ट्राइक के साथ आई क्या होने चलो, स्ट्राइक के साथ गई चैनल बेहद. ये स्ट्राइक की सिचुएशन है हर चीज का आसान. अल्लाह ब्लेस यू. चलो शुक्रिया. दुआ बन bless you. ओ मस्त मलंग. मेरा सच में भाई नहीं है, आप मैं भाई हूँ, आप मेरे भाई हो यार. मैं तो भाई ही हूँ आपका यार. बस आज से मैं आपका सगा भाई हो गया. वाह. और बस और क्या जिंदगानी है. मस्त मलंग यार, आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, ये भी साथ में बताओ ना. जब आप मेरे भाई बन गए हो तो फिर ये भी मालूम होना चाहिए मेरा भाई कहाँ रहता है. Oh, you are doing a great job, bro. Those lots of respect. Keep shining and racing का. यार उर्दू पढ़ लिखते. मुझे अंग्रेजी नहीं आता है यार. मैंने बस 2 ही जमात तक पढ़ा है, फर्स्ट तो सेकंड. तो ये बह त्रेमि खोतुस त्रेमि ओस बह खचन वोल तो मास्टर लोय मैं बह आवस चलित स्कूल में, पर गोस ना बह स्कूल पत की. आपका कोई भाई है? हाँ मेरा भाई है. क्यों क्या बात है? भाई मेरा एक है और बहन भी एक है. हम 3 भाई, ये 3 भाई बारे में आता है. Eu समझ. दिवासा जहाँ के लिए. लगता है अब लाइव एंड होने वाला है, बस 1 घंटा होने को है. मेरा जुड़वा भाई अभी सो गया है. अभी मैं कैसे दिखाऊं, मेरा मोबाइल यहाँ है ना. वो सो गया है, जुड़वा भाई सो रहा है अभी. वो मुझे कहता है बीच बीच में छप करते यार, मैं तो शूंग ना. वायरल वीडियो और काम धंधा और क्या करते हो? अरे यार मैं यूट्यूब के बगैर एक काम भी करता हूँ यार. हाँ. तो आप कहाँ थे, कैसे आप कहाँ थे पढ़े हो इरफान भाई? कहाँ तक पढ़े हो? लाइक दोपहर तक. मैंने कहा ना बगया फर्स्ट तो सेकंड अमन दोन क्लास ये सेकंडस खोत मतलब 3 में उस खचन वोल. कल लोय में मास्टर सुबह उस 15 सुबह से रिजल्ट. कल लोय में मास्टर बह गोस न स्कूल तन पे.
مےٚ چھِ کیٛاہ وٕنہِ کیٛاتَس أچھ داغ کہِ لورِ دَب لگایا مےٚ تَمہِ کیٛاتَس أکہِ یَتھ جایہِ چھُوا تۄہہِ وٕچھان نِشان تَتہِ پٮ۪ٹھ گوس نہٕ بہٕ سکوٗلٕے پَتہٕ مےٚ ژھُن پَتہٕ ترٛٲیتھٕے مےٚ صرف سیکنڈَس تام پوٚرمُت فسٹ سیکنڈ بس اسی لیے میں کہتا ہوں یہ انگریزی مجھے نہیں آتی ہے اس کا نام کیا ہے آپ تو رپورٹر ہو اس کا اوپر کیس ٹھوکو نہیں یار میں نے بس چھوڑ ہی دیا اس کو غلطی تو ہر کسی کو ہوتا ہے میں بھی ایک چھوٹا بچہ ہوں مجھے بھی غلطی ہوئی تھی اس وقت کیونکہ میں اسکول نہیں گیا تھا بہٕ گٔیس نہٕ 2-3 دۄہن سکوٗل کِہیٖنۍ تہٕ سۄ ٲس مےٚ غلطی پَتہٕ اوٚنُکھ ایبسینٹ وَسان تھوٚد بہٕ ووٚتھُس نہٕ کِہیٖنۍ نہ ییٚلہِ نہٕ بہٕ ووٚتھُس تٔمۍ کٔر پَتہٕ کٲم تٔمۍ لوگ مےٚ دوٚپُن ژٕ کیٛازِ ووٚتھُکھ نہٕ ژٕ 2-3 دۄہن ایبسینٹ اوسُکھ دوٚپمَس بہٕ پہرٮ۪سٕے تھوٚد ووٚتھُس بہٕ وۄتھٕ ہاو تو پھر میں سکول سے بھاگ کے آیا ہوں کتاب وِتاب تٔتی وٕنہِ تہِ مےٚ باسان شَلفَس پٮ۪ٹھ سکوٗل کِس کوئی بات نہیں ہے بھائی جان اللہ آپ کا ہمیں اور نصر ہو چلو ٹھیک ہے شکریہ چلو بھائی اب لائیو یہی اینڈ کرتے ہیں بس ٹائم ہو گیا ہے 1 گھنٹہ 2 منٹ میں نے 1 ہی گھنٹہ کہا تھا 2 منٹ میں نے آپ کے لیے لیا ہے چلو وۄنۍ مِلو أسۍ صُبحس ویٖڈیوَس منٛز تیٖتِس کالس چھُو تۄہہِ اللہ حافظ چلو بھائی دوستو اَدٕ کیٛاہ دوستو بیٚیہِ وۄنۍ تہِ وۄنۍ مِلو أسۍ بیٚیِس کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز تہٕ تیٖتِس کالس چھُو تۄہہِ اللہ حافظ کل لائیو کرنا چلو ٹھیک ہے کل میں لائیو آؤں گا اسٹریم یارڈ پہ وہاں پہ اگر جو بھی ایڈ ہونا چاہے گا تو ہو جائیے تو پھر ہم اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں چلو بیٹھو رب کے حوالے اب میری طرف سے سبھی کو السلام علیکم اور اللہ حافظ چلو بیٹھو اللہ کے حوالے خدا حافظ اوکے بائے 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 گڈ نائٹ اللہ حافظ چلو سارے گڈ نائٹ کے بدلے اللہ حافظ گڈ نائٹ نہیں کہنا چاہیے اس کے لیے سوری چلو بھائی خدا حافظ بیٹھو اللہ کے حوالے کل ملتے ہیں پھر ویڈیو میں اللہ حافظ کل جڑوا بھائی کا ویڈیو دکھانا چلو ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا چلو میں دکھاؤں گا جڑوا بھائی کو بھی چلو خدا حافظ کل ملتے اگلے لائیو میں اور اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے یاد رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے مست ملنگ اور ارے بھائی بس شکریہ چلو ہم کل بات کرتے ہیں خدا حافظ
کرو بند لائیو. چلو ٹھیک ہے ہم بند کرتے ہیں. خدا حافظ. کل بات کرتے ہیں. Mesaj kızına kadar.